Yes, reka munyemerere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Mwese reka nizere ko mumeze neza. Itangazo rikomeye kandi ryihutirwa riturutse mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Nitangazo rivuga iki? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri aya makuru uraza kunyemerera tugaruke ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Abanyamurenge n'Abakongomani, bombe zikomeje kubica zigacika, zirimo kwica abantu ku bwinshi. Turaza kurebera hamwe aho imirwano yiriwe uyu munsi, ariko tunarebera hamwe uko ibintu byifashe magingo aya ngaya. Turaza kugaruka kandi ku mirwano ikomeye yahuje abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na FARDC ni mu midugudu myinshi kandi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Turaza kandi kurebera hamwe amakuru agaruka kuri Major General Sylvain Ekenge. Uyu yamaze kugezwa cyangwa se yamaze kuregwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholande. Turaza kurebera hamwe abamureze ni bande, ese bimeze gute? Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe hano ku Ibendera TV. Irani kugeza ubu ngubu iri mu ihurizo rikomeye cyane. Uwitwa Ali yiciwe mu bitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli. Turaza kurebera hamwe uko ibi byifashe. Bantu mukunda amakuru kandi mugakunda kumenya uko hirya no hino ku isi nzima ibintu byifashe, ndabahamagarira kutajya kure kubera yuko tuzanye agaseke kuzuyemo amakuru akomeye anyuranye kandi atandukanye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka nizere ko mwagize icyumweru cyiza. Reka nizere ko iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yababereye nziza. Hanyuma kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza. Niba wamaze kugera hano, nyemerera ngusabe unkorere like. Iyo niyo nkunga ngusaba. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ndagira ngo ngusabe ntuze kunshika, unkorere subscribe. Uraza kuba ugize neza no bikora mu gihe ukora subscribe, kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de notification, kugira ngo butaha makuru agiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nitwa Umukada, mbahaye ikaze. Reka munyemerere ibintu tubigenze gucya, kanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, reka rero nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV, munyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Ubwo abantu muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye, ubwo cyane cyane abaherereye mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, harabari mu karere ka Kayonza mudukurikira, harabari Kirehe, harabari Gatsibo, harabari Nyagatare, harabari Bugesera, harabari mu karere ka Gasabo, harabari Kicukiro, harabari Nyarugenge, harabari Karongi iyo kure cyane, harabari Rusizi, harabari iyo za Nyamasheke, hari abari Huye, harabari Hehe, hari ya Rubavu, harabari Musanze, harabari Gakenke. Abantu mwese mudukurikira muri aho muri utwo turere tubahaye ikaze. Abantu mudukurikira kandi namwe muherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nongere mbifurize kugubwa neza. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Bugande, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari
Malawi, abari Mozambique, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Canada, abari muri Australia, abari Norvege, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese tubahaye ikaze. Reka ubwo ibintu tumaze kubishyira ku murongo kuri ubwo buryo, munyemerere noneho twanzike n'aya makuru. Aya makuru ni munyemerere tuyahere kuri iyi nkuru itunguye abatari bakeya kandi yihutirwa iturutse mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Amakuru yihutirwa mu itangazo riturutse mu gisirikare cya RDF aravuga yuko ku munsi w'ejo itsinda riyobowe na Brigadier General Ronald Rwivangana, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda uhagarariye Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, riri mu gihugu cya Ethiopia, aho bagiye kwitabira ibirori byo kwizihiza ku nshuro y'130 intsinzi ya Adwa no gusura ku mugaragaro inzu ndangamurage y'ingabo ya Ethiopia, urwibutso rw'intsinzi ya Adwa, ikigo cya Ethiopia gishinzwe ubwenge buhangano, inzu ndangamurage ya siyansi n'ibindi. Uruzinduko rero rukomeye cyane kandi rubumbatiye byinshi. Iri tsinda yerekeje ahangaha muri iki gihugu kandi ririmo Colonel David Sangani uhagarariye inyungu za gisirikare z'u Rwanda mu bihugu bya Ethiopia na Djibouti na ACA, hakaba Lieutenant Colonel Gaspar Harerimana umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ingabo, na Major Emmanuel Murenzi umuyobozi w'ishami rishinzwe ububiko bw'amateka ya gisirikare. Muri iki gikorwa kuri iki cyumweru, iri tsinda yitabiriye inama ya kabiri y'abaminisitiri b'ingabo abo muri Afurika ifite insanganyamatsiko igira iti ahatambutse keza ahazaza hashimishije, aho minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Ethiopia acyakiriye iyi nama yagize ibyo atangaza. Hanyuma amakuru aravuga yuko ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka, iri tsinda rizitabira umuhango mukuru wo kwizihiza intsinzi ya Adwa uzarangwa n'ibirori bitandukanye birimo n'imyiyereko ya gisirikare bizabera mu rwibutso rw'intsinzi ya Adwa aha muri iki gihugu. Amakuru rero akaba avuga yuko izi ngabo z'u Rwanda zagiriye uruzinduko ahangaha, bafite byinshi bagiye kwiga, kandi mu byo bagiye kwiga harimo n'ibijyanye n'ikoranabuhanga y'ubwenge buhimbano AI cyangwa se artificial intelligence, bakaba rero bagomba kuza kubisangiza igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ingabo z'u Rwanda muri rusange. Ngibyo rero ibituruka mu itangazo rikomeye cyane rimaze kujya ahagaragara rijyanye n'urugendo rukomeye cyane rw'abasirikare bo muri RDF. Twihuse reka munyemerere twerekeze rero ku mirongo y'urugamba. Ubwo ku mirongo y'urugamba, ariko mbere yo kwerekezayo unyemerere nongere nkwibutse ko hano ari ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, unyemerere unkorere like. Hanyuma haruguru gato y'ahantu twari tuvuze ngo ni artificial intelligence, ni artificial intelligence, ibyo bisobanuke neza. Hanyuma nari nkomeza rero mbabwira n'aya makuru, reka twerekeze ku mirongo y'urugamba. Hanyuma atwanzitse n'aya makuru ni munyemerere tumanukire Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabwiye yuko ahahiriwe hari bombe zari zirimo gutwika, zikaba rero ziriwe mu gace ka Karongi. Amabombe rero akaba yongeye kuvuza ubuhuha kuri iki cyumweru, ni nyuma yuko ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ahagana mu masaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa
zatwitse umudugudu wa Karongi mu karere ka Minembwe zikoresheje drone. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Alliance Fleuve Congo ma 23 rivuga ko no kuri iki cyumweru tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka kuva mu gitondo izi ngabo zakomeje gutera ibisasu zitarobanura mu bice bituwe cyane bya Karingi hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ku isaha ya saa moya za mu gitondo kuri iki cyumweru abagize ihuriro ry'ingabo za leta cyane cyane FARDC, FDNB, FDLR, abacanshuro hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero ku bantu abaherereye Ikakenke ho mu karere byegeranye. Kubera ibi bitero bikomeje rero Alliance Fleuve Congo ma 23 imaze gutanga itangazo rikomeye kandi imenyesha abaturage ba Kongo ko ingabo zayo zikomeje kuba maso byimazeyo kandi ko ziteguye kurengera no kurinda abaturage b'abasivile bazira intambara yatewe n'ubutegetsi butemewe n'amategeko bwa Kinshasa bwahisemo iterabwoba kurusha amahoro. Alliance Fleuve Congo ma 23 imaze kuvuga ko vuba bwangu ibingibi byose bigiye guhagarara, akaba ari ibi ivugwa yuko Alliance Fleuve Congo igiye gushyira iherezo kuri ibi bitero vuba bwangu. Ngayo nguko hanyuma ibi byateye kandi bizamura uburakari hirya no hino mu baturage binubira ibi bikorwa byo ubwiyahuzi bikomeje kugabwa n'ababarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, nyuma yuko ku munsi w'ejo uyu mudugudu utwitswe no mudugudu wa Karongi utwitswe. Ibi bikaba byongeye gutuma abaturage batari bakeya bisanga mu buzima bukomeye n'ibibazo bikomeye cyane. Reka dukomeje n'aya makuru nkubwire ko imirwano ikomeye kandi yongeye guhanganisha barwanyi ba Alliance Fleuve Congo ama 23 na FARDC mu midugudu myinshi yo muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nongere mwibutse ko hano turi ku Ibendera TV, turi ku makuru n'ubundi yibanda hirya no hino mu bice bitandukanye, ariko ahanini tugenda turebera hamwe ibice byiriwemo urugamba nuko ibintu biraye. Mwese rero ndabashimira mukomeza kubana natwe. Niba wageze hano nyemera nongere mwibutse unkorere like yawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano wowe ndagusaba ngo unkorere subscribe, numara kubikora unkorere no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo butaha amakuru agiye kugeraho datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV utwandikire ukoresheje WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 257 Imirwano ikomeye yongeye kwaduka hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu midugudu myinshi yo muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru menshi abivuga, imirwano yongeye kwiganza mu gace kitwa Indete ni mu gace ka Muhanga muri grupoma ya Abuwabo. Indi mirwano yavuzwe imashaki ni muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere na Rukore ni muri grupoma ya Abanyungu. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace yagera kuri Ibendera TV abivuga ngo ama bombe n'intwaro zoroheje byatangiye kumvikana mu gitondo, wumvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje muri imidugudu itatu yo mu murenge wa Oso Banyungu. Biravugwa ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye bitero icyarimwe bagerageza kwigarurira utwo duce duherutse kwigarurirwa n'abarwanyi
abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 muri iki cyumweru. Hanyuma izi wazarendo rero ngo zikaba zagabye ibitero ahangaha zishaka n'ubundi kongera kwisubiza ibi bice. Iyi mirwano mishya yabaye nyuma y'indi mirwano ikaze yabaye ku wa gatanu yabereye Ikinyumba no mu nkengero za Nyabyondo, ndetse n'indi yabereye Ibuguri hafi ya Rushebere muri groupement ya Buwabo, aho byavugwaga ko hari ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo 23 byatwitswe na wazarendo. Ariko ibi bitero byose bikaba yabe byabaye ku wa gatanu, yabe byiriwe biba, yabe byabaye ejo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bamaze kubisubiza inyuma. Amakuru aturuka muri ako gace kandi aravuga ko hari igitero cyo mu kirere cyagabwe hakoreshejwe drone ya gisirikare, bivugwa ko kibasiye imodoka ya Alliance Fleuve Congo 23 ku mugoroba wo ku munsi wo ku wa gatanu ku muhanda wa Mushaki Rubaya. Nta mibare y'abapfuye kugeza ubu ngubu yari yajya ahagaragara, nubwo bivugwa ko ibyangijwe byo ari byinshi. Dukomeje n'aya makuru, Major General Sylvain Kenge yarezwe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi. Imiryango ihagarariye abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi yamaze kugeza ikirego ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha isaba ko uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC Major General Sylvain Kenge akurikiranwa ku byaha bikekwa ko bifitanye isa no gukwirakwiza imvugo zibasira abo mu bwoko bw'abatutsi. Iki kirego cyashyikirijwe ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rufite icyicaro Irahe mu Buholandi, kikaba cyaratanzwe ku itariki ya 17 z'ukwezi gushize kwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, gitangwa n'umunyamategeko wunganira aba banyekongo witwa Bernard Maenge. Uyu munyamategeko agaragaza ko amagambo yatangajwe na Generali Major Sylvain Kenge ashobora kuba yaragize uruhare mu gukurura urwango rushingiye ku bwoko, bityo akagira ingaruka zikomeye ku mutekano n'uburenganzira bw'abatutsi batuye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025, General Major Sylvain Kenge yagaragaye kuri televiziyo ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yatangaje amagambo asaba abanyekongo kwirinda gushakana n'abatutsi kazi, avuga ko badakwiye kubyara nabo badahuje ubwoko. Aya magambo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye, maze atera impaka n'amagambo akomeye yo kuyamagana haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'iyo mvugo, General Major Sylvain Kenge yahagaritswe by'agateganyo ku mwanya w'umuvugizi wa FARDC mu gihe iperereza y'imbere mu gihugu yari rikomeje. Imiryango yatanze ikirego ivuga ko amagambo nk'aya atari ya mbere, ahubwo asanga ari mu murongo w'imvugo zimaze igihe zigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane mu bihe by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu munyamategeko agaragaza ko bamwe mu bavuga imvugo zibiba urwango bashobora kuba bashyigikiwe n'abari mu buyobozi bukuru bw'iki gihugu, harimo n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, ndetse bamwe muri bo bakaba baranakiriwe n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Felix Tshisekedi avuga ko kandi no kuvuga uyu munyamategeko niwe tukirimo kumva avuga ko ibi bituma bigorana ko ubutabera bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwigenga bukurikirana bene ibi birego nubwo amategeko y'imbere mu gihugu ateganya guhana imvugo zibiba urwango n'ibikorwa by'ivangura ariko ngo ntibyubahirizwa. Uyu munyamategeko yibukije ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari haratanzwe ikindi kirego imbere mu nzego z'ubutabera za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigaragaza ukwiyongera kw'imvugo zibiba urwango zibasira abatutsi. Icyo gihe nk'uko abivuga ngo hatanzwe ibimenyetso bifatika ariko dosiye ngo ntiyigeze ikurikiranwa mu buryo bufatika. Mu ibaruwa yagejeje mu bushinjacyaha bwa ICC yagaragaje ko kuba inzego z'igihugu zitarakurikiranye icyo kirego ari kimwe mu byatumye hitabazwa ubutabera mpuzamahanga hashingiwe ku ihame ry'ubusumbane bw'ubutabera no kuvuga complementarity, ako ICC ishobora gukurikirana dosiye mu gihe bigaragaye ko igihugu bireba kitayikurikiranye uko abikwiye. Irani kugeza ubu yinjiye mu ihurizo rikomeye ari yiciwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli. Kuri iki cyumweru tariki ya mbere Werurwe muri uyu mwaka Irani yatangaje ku mugaragaro ko Alireza Arafi yagizwe umusimbura w'agateganyo w'umuyobozi w'ikirenga asimbuye Ali Khamenei witabye Imana mu bitero bikomeye byagabwe ku munsi w'ejo tariki 28 Gashyantare muri uyu mwaka. Iri tangazo ryakurikiye umunsi umwe gusa ibitero bya gisirikare bivugwa ko byagabwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Israeli byibasiye ibikorwa remezo n'abayobozi bakuru ba Irani mu murwa mukuru Tehran. Ali Khamenei yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Irani kuva mu mwaka w'1989 asimbuye Ruhollah Khomeini wayoboye impinduramatwara ya Islamu yo mu 1979. Mu gihe kirenga imyaka 35 yamaze kuri uwo mwanya, Khamenei yagize ijambo rikomeye ku ngamba za gisirikare, politiki n'ububanyi n'amahanga bya Iran, cyane cyane mu mubano w'iki gihugu na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igihe kirekire cy'amakimbirane yashingiye ku bibazo by'intwaro kirimbuzi, ibihano mpuzamahanga ndetse n'uruhare rwa Iran mu ntambara zo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru mpuzamahanga agaragaza ko CIA yakoze iperereza ryimbitse ku rugendo n'ibikorwa bya Khamenei mu minsi myinshi mbere y'igitero. Bivugwa ko amakuru yizewe yabonetse agaragaza ko yagombaga kuyobora inama y'urwego rwo hejuru yabereye Tehran. Aya makuru yahise ashyikirizwa inzego za gisirikare maze kuwa 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri muri uyu mwaka hatangira ibitero byibasiye aho abayobozi bakuru ba Iran bari bateraniye. Ibyo bitero bikaba byararangiye bihitanye umuyobozi w'ikirenga nabo mu muryango we barimo umukobwa we, umwuzukuru, umukazana n'umukwe nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta ya Iran. Alireza Arafi ni umwe mu bayobozi bakomeye mu nzego z'idini n'uburezi bwa Isilamu muri Iran. Yamenyekanye cyane mu buyobozi bw'amashuri makuru ya teolojiya n'inzego z'imiyoborere y'idini. Kwemezwa kwe nk'umusimbura w'agateganyo bisobanuye ko inama y'impuguke Assemblies of Experts igomba gutangira inzira yo gutoranya umuyobozi mushya w'ikirenga hakurikijwe
hakurikijwe itegeko nshinga ya Irani. Nyuma y'ibi bitero ibibuga by'indege byinshi byo muri aka karere byahise bifungwa kubera impungenge z'umutekano birimo Dubai International Airport, Abu Dhabi International Airport, Hamad International Airport, Kuwait International Airport, Bahrain International Airport. Amakuru kandi aravuga ko ibirindiro bya gisirikare bya Amerika biri mu karere byagabweho ibitero byo kwihorera mu gihe ibikorwa by'ubukungu n'ibya diplomasi byahungabanye cyane. Mu mujyi wa Mashhad aho Khamenei yavukiye, ibendera ry'icyunamo rimanitswe ku Imani Reza Mosque, kimwe mu byiciro bikuru by'idini ya Islamu muri Irani. Ibi byose bigaragaza ko amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati akomeje gufata indi ntera kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano mpuzamahanga, ku bucuruzi mpuzamahanga, by'umwihariko ku biciro bya peteroli ndetse no ku mubano wa diplomasi hagati y'ibihugu bikomeye ku isi. Mu gihe Irani iri mu bihe bikomeye by'inzibacyuho, amaso y'isi yose ahanzwe Tehran, hategerejwe kureba icyemezo igihugu kizafata mu buyobozi bushya no mu mubano wacyo n'amahanga ndetse kwisonga hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti bakunzi bacu mwese ndabashimiye cyane, ndashimira cyane mwe twabanye muri aya makuru kuva atangiye kugeza ageze ku musozo. Hanyuma ndashimira mwe mwakoze like, ndashimira kandi mwe mwakoze subscribe, by'umwihariko ngashimira mwe mwambikoze nonanga n'abagiye kubikora. Mukomeze rero kugubwa neza, murindwe n'Imana. Hanyuma ndakomeza kubifuriza kugira impera nziza z'ukwezi gushize kwa kabiri no gutangira ukwezi gushya mu mahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.